Ile ku president. Ndinotenda Mwari zvakanyanya. Ngibonge uNkulunkulu kakhulu. Nokuti Bishop Ngoni Mwasha taive nawo. uBishop Ngoni Mwasha kade sina. Bishop AK wakanga waripo. uBishop AK kade sina. Ini ndakanga ndiripo. Nami kade ngikhona. Bishop Tafa wakanga waripo. Bishop Tafa kade ekhona. Bishop Siam Jogo wakanga waripo. Bishop Siam Jogo kade ekhona. Bishop James wakanga waripo. Bishop James. Nokuti waida vanhu vatanhatu. Ukuba kade kufunakala abantu abathandathu. Tasvika tapanana ma-introduction. Sesinikezeni ama-introduction. President akabvunza kuti nyaya yenyu ndiyei. uPresident wabuza ukuthi udaba lwenu olwani. Ndakamupa bepa iri. Ngamnikeza leli ncwadi. Sezvandaita kwese kuma-defense forces ndaingawapawo bepa iri. Kubo bonke kade ngibanikeza le ncwadi. Akaverenga bepa iri. Wafunda le ncwadi. Averenga bepa handina kumuverengera sezvandaita kuma-ministry. Angimufundelanga nje bekade ngijwayele ukwenza. Nokuti munhu mukuru. Ngokuba mdala. Apedza kuverenga. Sekuqedile ukufunda. Ndakakumbira ngati president ndokumbirawo kuwedzera pamashoko amaverenga. Ngacela ukuthi ngicela ukwengeza kulawa mazwi niwafundileyo. Kanti zvakanaka taura hako. Kwathiwa kuhle khuluma. Ndokuti murondedzera zvakaitika 2012. Ngamchazela okwenzekala ngo-2012. Semarondedzera ndakaita kwese kwese. Nje bese bengichazile yonke indawo. Ndapedza kumurondedzera. Sengiqedile ukumchazela. Chandakawedzera chandakataura kwazi asina kutaura kumwe ndechokuti ongikukhulumile kuye nengakhulumenya kwezinye indawo kokuthi president urati mundibatsirewo sendiri munyori mukuru muchechi. President ngicela ungisize mina ngumuntu obhala omkhulu ebandleni. Ndinoona kuti zvakaitwa namudzidzisi izvi kunyora kuti zvinhu zvinyorwe pasi zvakanaka. Ngibona ukuthi okwenziwa nowathunyayo kuhle nokuti paupenyu hwese hwecheche ino ngokuba impilo yonke yaleli bandla nyangwe pangaita makore zana noma kungabe neminyaka eminingi bepa iri chiverenga zvinongobuda sezvazviri. incwadi leyi isibhalwa kuphuma nje kunjalo. Ndopaakati zvakanaka kamwanangu izvi ndo zvakanaka izvi. Ila wathi khona kuhle ngani yami lokho kuhle. Watoita zvakanaka wandiyeudzira. Wenze kahle wangikhuluma. Iniwo ndotoda kutoonawo mudzidzisi. Nami ngifuna ukumbona owathonywayo. Ngokudai pasina COVID ndingatata kumana ngatironge toda kuona mudzidzisi enda rini. Ngabe kuti iCovid ayikho besizohlela ukuthi sihambe siyombona. Iniwo ndoda kukomborerwa namudzidzisi. Nami ngifuna ukubusiswa nowathonywayo. Uyezve njalo ndoda kuvakorokotedza. Ngifuna ukuthi ndoda kuvakorokotedza. Ngifuna ukumhalisela kuti munyika ino yeZimbabwe ukuthi kulelizwe laseZimbabwe ndiye mutungamiriri kuma-indigenous churches. uyena umukhokheli kuma-indigenous churches aronga nokutaura zvinhu zvecheche yake aripo ari mupenyu ohleli izinto zakhe esaphila zvisingazotinetsa nyangwe dai aripo nyangwe dai asipo kungazi kusihluphe ekhona noma ngathiwa akasekho nokuti zviri pachena kaizvi ngokuba kusobala lokho. saka haiwa no izvi zvakanaka izvi njalo kuhle lokho. regai nditonyora pasi ake ndisibhale phansi kana zvikange zvaita zvakanaka ndichakudaidzira kumatinde kunoona mudzidzisi. uma kuhambe kahle ngizonimema amadoda sihambe siyobona owathonywayo ndichivatenda nezvebasa iri. ngibabonga kulo msebenzi. apedza eseqedile akati eko Tawanda ndiani. wasebuza ukuthi uThawanda ngubani. Tawanda ndiye mwana wako mwana mdiko mdzidzisi. Ngathi uThawanda ingane yakhe ewathonywayo. Umagcina owathonywayo. Afrika yedu nomba atanga kuvenga kuti pari kunzikana mava kunotenga chilairo. Wasebuza ukuthi la kuthiwa khona uma seniyothenga isidlo munoenda nemukuru wenyu mose kana muri pacheche. nihamba nomdala uma nisebandleni. Mwazha mukuru Alfred kushamisa. Mwazha umdala Alfred kushamisa. Ye mukuru. Uyena umdala. Nokuti mukuru anga egare pfunde. Umdala. Bishop Alfred kushamisa wakati ndini vachibva wasumuka. uBishop Alfred kushamisa wathi ngimi uyimina waphakama. Akamba wanda makorokoto achibva wakorokotedzwa. Kwathiwa wamhlophe. Sakarova maoko kuuchira. Sashaya izandla. Vapedza. Waseqedile. Bishop Alfred kushamisa Mwazha wasati wagara pasi. uBishop engakahlale phansi. Akati pakati pangu inini. Wathi phakathi kwami naTawanda noThawanda pane vamwanina vangu vairi vanonamata vasipo. kukhona obhuti bami abathandazayo abangekho. Asi paupenyu hwedu ekuphileni kwethu batatu sibabe sibathathu. saka Mwazha hasi kunamata asi pokunamata pane vairi apa. Ekuthandazeni kukhona ababili. Tikanda zvakanaka Kwathiwa kuhle. umva agara pasi Wahlala phansi. zvikanzi ko
pari kuti mukuru wake ngona haangatungamire cheche nekuti akarasika ane barika akazviitire izvozvo. Waseti laka kuthiwa khona apho umdala wakhe ungona akakhokela ibandla Nguphi? yimuphi loyo? Ndomba Bishop Ngoni wasumuka uBishop Ngoni waphakama vakati ndini wathi yimi indonamata kwamalange kunoitwa vakadzi vakawanda. mina ngithandaza kwamalange lakwenziwa khona amankosikazi abaningi. Saka kwamwazha kunoitwa mukadzi mumwe chete. KwaNgwasha kwenziwa khona umfazi oyedwa. Ina handingatungamire ikoko nokuti unoda mukadzi mumwe chete. mina angikhokhele khona ngoba kufunakala umfazi oyedwa. Saka uyu munin'ina wangu hanzi atungamire ikoko. Ingakho lo bhuti wami omncane kwathiwa makakhokhele khona. Uyezve pakuzvarwa Ekuzalweni ndini mukomana mukuru, mina ngumfana omdala, iye ndiye anonditeedzera. uyena ongilandelayo. Saka zvakafanira chose kuti atungamire. Kufanele ukuthi yena akhokhele. Kanzi zvakanaka timba tauchira maoko. Kwathiwa kuhle sashaya izandla. Akambaisa bepa pasi Wabeka incwadi phansi ndomba tatarisana sabhekana. akati batai mashoko aya Bambani la mazwi. ini ndiri kukutaurira zvakataurwa Mina nginitshela okwashiwo. ndova ndati murekodhi sezvazviri. Ikhona ngifuna ukuthi nikurekodi njebe kunjalo. Kanzi tawanda mwazha Kwathiwa Tawanda Mwasha akauya pano nevamwe vake. uze lana nabanye bakhe. Tawanda akati uTawanda wathi ndakadaidzwa nababa kubva kuSouth Africa kwandiri ngizwe ubaba kusuka eSouth Africa la kade ngikhona. vachiti chiuya uzotungamirira cheche Wathi iza uzokhokhela ibandla nokuti matikoma ako ese hasi kunamata akarasika. ngoba obhuti bakho bonke balahlekile abathandazi. Saka ndakanyeperwa. Manje ngiqanjelwe amanga. Saka ndakanyeperwa. Manje ngiqanjelwe amanga. Saka ndakanyeperwa. Manje ngiqanjelwe amanga. Akataura katatu shoko iri. Wakhuluma kathathu leli lizwi. Akati zvaakataura izvi Wathi lokho ekushilo ndakatovhura faira recheche rino nhoma zviri ngavula ifayili laleli bandla ikhona okukhona. kana nezvandiri kutaura nemi zvese izvi Nalokho engikhuluma nani konke ndakunoisa mufaira imomo. sengiyokufaka kulelo fayili. Takata mupowo mabhuku matatu part 1 nepart 2 kumako Paul Mazwa Africa. Sinikeza izincwadi ezithathu upart 1 nebhuku lokuthuma kwaPaul Mazwa Africa. Akati ndakuzvichengetera imomo. Wathi nami ngizokugcinela khona. Zvakanaka. Kanzi kozvino cheche zvakamira sei? Wasethi ibandla lime kanjani? Kata president nokuda kweCovid iriko iyi. Ngathi president ngenxa yeCovid ekhona Tisati taungana asingakahlangani asi tinotarisira kuti kodwa silindele ukuthi kana Covid yapera tichagara pasi iCovid umesephelile sizohlala phansi kumba kwamudzidzisi endlini kwathunywayo votaura zveshoko iri aphinda akhulunywe leli lizwi tozogara laro pasi toona zvokuita. sihlale nalo phansi sibone singayenze njani. Yagarai pasi handisingati cheche yedu iparadzane. Wathi hlalani phansi angifune leli bandla leli lihlukane. Saka indai munogadzirisa Hambani niyolungisa. vari kukonzeresa zvinhu izvi Ababangela lezi zinto vafati varangwe kufanele bajeziswe nekuti hakuna organization isina discipline measures yainotora. ukuba ayikho organization engenayo idiscipline elandelayo ithathayo. Mundizivise Ningazisi. Afrika yedu Amen. zvapera kudaro Sekuphelile kanjalo ke akati china matai. wathi thandazani. Bishop Mwazha Alfred vakati uBishop Mwasha Alfred wathi kunamata kwedu tinobisa boots ukuthandaza kwethu sikhiphe izicathulo. kanzi bhisai Kwathiwa khiphani. ndomba tabvisa boots Sakhipha izicathulo. ndomba tati bishop ito tafa vatungamire minamato Sathi Bishop Tafa makakhokhele umthandazo. ndomba tabhugama kunamata Saguqa sathandaza. ndokunamata Sathandaza. ndokunamata Sathandaza. takanamata Sithandazile. mwari akauya uNkulunkulu waza. tapedza kunamata Sesiqedile ukuthandaza. ndopakati ngatitorwa ipikicha Wasethi masithatheni izi. kana makaiona pikicha yendi akati ngatitorwa ipikicha ipi Wasethi masithathweni izithombe lezo. kana pikicha yana Tawanda handini makaiona futi Nesithombe soTawanda anginasibona. nati zvese izvo zviri mufaira rake. Konke lokho kukhona kwifayila lakhe. Saka hatitye kuzvitaurira hatisi kutaurira kufora munhu kana kuzonda munhu. Asisabe ukuyikhuluma futhi asikukhulumela ukuzonda umuntu. Isu tinotaura zvine evidence. Thina sikhuluma izinto ne-evidence. Tinotaura zvinhu zvinobatika. Sikhuluma izinto ezibambekayo. Saka takatumwa kuti tizokuudzai. Ingakho sathunywa ukuthi sizonitshela. Afrika yedu